Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita ligapan siganu pari batah bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta mertongko hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senagori atas. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami hubamu. Ala ni bagkel ni panghidupimu na ihapkon hanami das kubani panorang sukoton. Sangga pusok uhur nami ham na mangapohi sangga gale kanami ham maparguguhi jana sangga soto ur apa pikiran nami ham manorangi ur apa pikiran nami asi jupahan dalam malas nihur asi bani panorang sukoton petuhan tong doha nami mangharap asi marhiti hatamu torangi hamma dalam nami asi ibagas hapi toronmu hanami mandalani kuluh nami seganjang niron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sugoton. Na boy sisihan nami marhiteon di channel YouTube on. Regapan si kanu paribata sadarion Jumat tanggal 27 Januari tahun 2020. Aima tersurat bani buku 2 Musa bindu 30 ayat 14 nama katahon sonon jadi ninima buhik kuma hasomanmu merdalan anjaha arah konon kumaho hasonangan itaganupan rado pangahapta jana pengalaman ta usih songon na idopak kon Musa bani panorang ijia sanggah na ihapor sayahon nebata hubani laho membubai bangsa Israel luar hun parjabulonan Mesir. Tantangan na perlu be aima halani ia sahalak na poso marimbang buwe ope na doma matua atape na dewasa marimbang si tentu ibagas nalo pada skon sahab ni pada skon hatape marpikir do ia tene dua hali na badua kon tantangan ni aima ia sendiri pe lang ibotoh barang huja ope bubanon bangsa on pitah marmodal marbuhalkon tenger niur apa hapor sayaon bani hatani ne bata apa parentah ni tantangan na patuluhon aima ibagas na maubahon bangsa Israel bangsa in aima bangsa nabagal artini ay ia sahalak si duhasa apa ini maningon mambubahon sada bangsa sedo sada keluarga tumang sada bangsa lahu menuju hubani sada tujuan na ia sendiri pe dosdo songon bangsa in janah na mangihut aima halani gati tumang jana urah tumang do bangsa in manundalhon naibata na totu ibagas parguluhan tasigano pari sunay do humani hitam pandalanan taon ganjang ope perjuangan ta ganjang ope janah yarap kon na batado ase ita ase perguluhan ta gabi pasu-pasu bani rumah tangga ta bani gereja ta sonai age bani masyarakat ta tantangan ni sarupa lahu jadu bonon ta porini petongon hatani na bata membagahkon bahasa tujuan ta aima surga hasonangan it tapi taganuban bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ibagas nalo marayak uban di surga hasonangan it buih tumang tantangan ta songon na idopak kon Musa bani panorang ijia tapi sada si Solomon ta porini petongon ibagas pergumulan ta ibagas perdalanan ta ibagas proses lau marayak ubani surga hasonangan yanan ni haganup halak na porsaya dingat kita ma i nagorito nga on
itopa na bata, ibentuk na bata hita, karakter ta, bakot ta, sonay age, cara pandang ta, lahu mandopak kon namasa bani perguluhan ta sigado pari. Maningondo idah kita, barang ahapenya dopak kon hita ibagas guluh ta sigado pari. Aima cara ni bata, songon si topa bosi, sonay mahumane bata, marhitihon ni bagi-bagi na masa ibagas perguluhan taon. Ito pa do kita, ibentuk ne bata do kita, ase gabi halak na porsaya na karakter, gabi halak na porsaya si usihan, gabi halak na porsaya nabuy si tiruon, jana gabi halak na porsaya sibuan paso-paso. Natutu asibuy sonay parguluhanta, gabi halak na porsaya sibuan paso-paso. Nini nebata, bagah-bagah ni nebata. Bahasa nebata sendiri do nagabi hasoman bata mardalan ibagas padalalan di kulukta sigano pare. Alanyay dingat kita ma, barang ahape si paraya konta, barang ahape na sinurahon ni hurta, ibagas parguluhan taon, nebatado na makasomani hita, jana nebatado na mangarahkon hita huhasonangan. Halaniay, purini pe si pata, ra adong napatubuh borit niuhur, ra adong napatubuh pusok niuhur, ra adong na manusahi pikiran, maningondo totap, hubani na bata hita marpangarapan, hubani na bata yondos kon hita, jana hubani na bata matongtong hita, mangindo, ase na bata makasumani hita, na bata na mangarah kon hita, jana na bata na mambuban hita huasonangan. Ulang ipinday hita, hasonangan na iluar ni nebata. Halani hasonangan na iluar nebata, para sa tokinan do hasaay. Hasonangan na iluar ni nebata, lang totap ay. Tapi, anggo nebata, ipaturut kita, ibahen hita, na mambubahon hita, na mangarahkon hita, huhasonangan. Sonang butul do tongon, paruhuranta. Purini pe si pata, pagati soluk, persoalan ni golu idopa kon hita, tapi anggo mardalan rapakon Tuhan hita, ijay ma tetap marguguh kita, marhasonangan jana jupahan malas niur hita, asesonay matongon hita, sa ganjang niyon mardalan marhasoman pakon Tuhan, jana tetap ma nebata na mangarahkon guluh taon hubani hasonangan na manongtongin. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Ase ihap kon hanami. Pagkasoman yon mo. Ase ihap kon hanami. Pambubay mo. Mangarah kon hanami. Hubani hasonangan na pinasirsir mo. Marhitihon ni pasu-pasu mo. Ase ibagas sa ganjang niya riyon. Barang ahapetongon. Si horjahonon nami, tanggung jawab nami. Gok ibagas malas niur mahanami, makorjahon haganupan in. Ibagas tengir niuhur, hamdo na makasomani hanami, baniganup lahuan nami. Hamdo na tongtong huma setia, mangarahkon hanami, hu hasonangan si sadokah ni dokahni. Ase ibagas sa ganjang niarion, ipondos ka nami maguluh namin hubagas tanganmu. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Oras bataganupan, papenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, andohar masa ganjang nerion. Sanggah totap tengir uhurta, nebata na makasumani hita ibagas padalananta, jana iya na mangarahkon hita huasonangan, malas mauhurta, labin marguguh mahita, makorjahon horjata si ganupari sa ganjang nerion. Shalom.